Die Jannik war iwwer Christ Vakanz zu Biarritz surfen. Heisen e puer vun segen Andreck. An der Wandervakanz 2015 wäch mégem Bruder an engem vun de beste Surfspots vun Europa, anzwa Biarritz a Frankreich. D'Wetter war angenehm, mir leider waren d'Wellen net grandios. Wenn's enger grosser Variatioun u Plagen ass Biarritz en Muss fir all begeisterte Surfen.